Goodbye, Jody. Mwah, mwah, mwah. Nino ito? Uy na kung may basa ang oran at bala mo, may arakal ko. Nano ito ne? O yan. O yan ay nga manuan ko. Pemelunga na ako na naman kumari kong Jenna. Pero may paisip ko, mangantaya kaya itsuray harper ko po tang may ragulya. King lawe ko, mabisay mana. Back to our mga Pampangan tamo topic. The very controversial Kapampangan manner of speaking. Mumunang dili. Baloy ang baloy ni. Ne? Mumunang dili, alata mong letter H. Ne? Alata mong letrang H. Inya po tang managalog. May nagalog tamo. Oy ni, pakaramdaman niya. Ing resulta. Alben niya. Kanina ko pa inaanap yung alcohol. Di ko akit. O yan nga manuan ko. Alaya kasing age ing Kapampangan alphabet. O, dimdam niya. Pati alphabet. Alaya naman letter H. Baloy alphabet ne. Ini pa. Alata mo naman letter F. Alata mong F. Metong niya ing letrang F, kareng indam tamong letra. Inya ing malilyari, pipipalitala ning letrang P o vice versa. Kalau na naman tang in-order kong french fries. Kamal na pa mo. Chatrenta ning fries na. Dindamyetang sinabi ko nanden, bayitami kawane, sabi ko, vice versa. Ne, makanyan mo naman kasi, isong letrang B. Ampong V. B as in boy, ampo pang V in victory. Uling, indam taya mo naman pala. Letrang V! Malwat ko na yung best friend ni Pope. Ay niya mo mi pati kami uling eke atagan vinegar pusit. Ano pang maralasdang atwan ning magsalita tamo? Itang ay gagawan tayang I. Isa kong sagen. Yan! Ing style tamong talagang uniquely kaya katamo mong Kapampangan. Lakwas ning mangutang. Makota mo po tang benge instead of bengi. Ating kang singseng kesa king singsing. Singseng, singseng, singseng. Yan kanu ing metong kareng mapila namong mitatagan a karakter o katangian ning ancient Kapampangan orthography. Aliwa mo ing letter I, ampo pang letter E, ing pipapalit-palit-palit tamo. Makanyan mo naman, ing dapat tamo, king letrang O yan, pong letter U. Lenye ini, lalbenye. Ay! Ot gisano Pedro deng Santul. Nakotigan! Ang gapang balo tayang Pedro, yalagyo, ampo pang santol, yaing prutas, otomatiko naking dilang Kapampangan, ing papalitan niyang U, ing O. Perfect example, Ken. O dimdam niya, miyalilani naman itang perfect. Dapat perfect, yung sinabi ko, ha? Example niya po, Ken. Impong balen ning bakulor. Bakit po? Uling, keraklan kaya katamong Kapampangan, ingawas da king bakulor, bakulod, ne? Bakulod, aliwa po itang Bacolod City kang Negros. Impong amanwan ko, impong munisipyo ning Bakulod. Kasi neng kayi, pipipalitala naman ding letter R,
ang popang letter D. Relate kayo ne. Eko marine, neng api bala baligtad tala ring letra. Patunay na mo yan, natsupa mo rin ka rin uyat tamo, ingdayang kapampangan na mararamdam iti, neng bubuklat taya, ing kikatamong asbuk, istong magsalita tamo. We are proud, kapampangans! Tewari! Op! Etapayari. Dinanda kayo mong idea nung bakit makanyan tamong magsalita. Itamong kapampangan. Oy naman yung kikatamong lesson, bang lakwas, mabiyasang kapampangan. Total at suta na mo rin keng pamalit tamong letra, ituro ko niya kaya kayo yung ortografiya ning pamangamit letrang R, ang popang letrang D. Agpang namo rin ni tiking Arte de Lengua Pampanga ng Fray Alvaro de Benavente, pinablish na ning Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University. Rule number one. Gamitan ning D ning mumunayang letra. Example, danom, daya, dalas. Manaliwaneman istong ikanaya, king libutad, ing di. Pinini, ing rule number 2. Istong makapalibutad diyang kakatni o vowel, magiyang R. Alitaya sabihan madanom, ing gusto, maranom. Maraya instead of madaya. Maralas kesa king madalas. Eye gagamitan ng dudog pa, uling. Durog pa, ya dapat. Kanya na. Balo yun na yung gustong pamangamit. King D, ang popang R. Pasibayo, makisabi kaya pong mayap ka rin kaparaming kapampangan. Kilalanan tayo yung kikatamong amano. Ako po'y Jody Dizon Mercado. Makisabing mayap. Luguran tayo at pakamalan, ingamanong siswan. Mga pampangan tamo.